Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan menta ke sengi kilong. Wan jengo bat jurib Menteri ke Sorkar India hamau kerwan. Rai ke Sorkar ban weng ya ke hukum khang ti mau ti siam. Shen en weng no ya ki jing e kipat ba hamau kenro. Ban Khang tala Khubor KHADC ya kidukan bamdon trading license hakana para. Tementang ini apa syaki Khubor kiba kambnya. Hakasian bandingkong Menteri Khana Union Minister of State ke Sorkar India Dr. Ray Bhushan Chaudhary ubakmi eka skim Jal Jeevan Mission jang Sorkar India haka arpu artarik Nailar ulapoi hamau kerwat banjengo bat jurib yaka tu kat ni Kishnong bala pentre yaka ni ke skim JJM ha Southwest Khasi Hills District. Haka ni ke sngi Ray Bhushan ulalet Kishnong pot tengko pot tangjem pendan spar Miyawaki Project. Bat hamauten ula Peit yaka top jaga Greater Maukerwat Water Supply Scheme bat hakiwe ki jaka. Lasenran u Dr. Ray Bhushan daki officer NAKA ke district. Hadin ke jing jurib lapan long ke jingalang rengkat u Deputy Commissioner ba B Maulong bat ki officer na ki tenat baper ki badon haka ke district ki bala ai yaki kai pot halor ki jing pentrekam yaki scheme haka ke district baka Meghalaya kalayo na ka jing bay pisa ke Sorkar India. Habakran hakilat pathai Khubor u Dr. Ray Bhushan Chaudhary ula penpau ka jingwan yu kejat ke jong u hamau kerwat kalong kumsi benta banjengo yaki kam penroi niki skim bala ai ke Sorkar India habaro ki Jylla bat banyo I dala ki jong ki khmat yaki jing pentrekam yaki niki skim penroi patba. Hakajuk kapor ula ongru banyo I bat ban yanu jor yaki jing pentrekam nakawe ke distrik syakawe pan bat ban penkendit benriu yaki ban pendep yaki skim padba hakapor kababiang. वो मेघालय में डेवलपमेंट के डिफरेंट पैरामीटर्स में स्टेट का क्या कंडीशन है एट लेवल ऑफ इंडिया के अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में क्या डेवलपमेंट का लेवल है इसको एसेस करने के लिए हम लोग आए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का एक विज़न है कि डोनियर स्टेट्स जो है उनका डेवलपमेंट पर बहुत खास ध्यान है और इसलिए ईच 15 डेज़ पर कोई ना कोई मिनिस्टर आते हैं यहाँ के डेवलपमेंटल वर्क को एसेस करने के लिए और इसी कड़ी में हम आए हैं आज और यहाँ के डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हमारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस प्रोजेक्ट्स को एसेस करने हम आए हैं कि यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है और उसमें डिफरेंट पैरामीटर जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लेवल पर नॉट ओनली जल शक्ति के क्योंकि MOS जल शक्ति हैं तो जल शक्ति के लेवल पर ही नहीं बल्कि अदर पैरामीटर अदर मिनिस्ट्री के लेवल पर भी क्या डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है यहाँ उसको हम लोग एसेस करते हैं और PMO को सबमिट करते हैं. Kinoyalam ke Local Truck Owners and Drivers Association Meghalaya haka arpu artarik Nailar kilaya kendu ya Menteri Rangba Konrad K Sangma halor ke Jingkhang ke Forest Department banti mau banti siap habaro ke way ke East Khasi Hills District. Uba Agent Star Kurkalang President ulayat ho baka jingya kendu bat Menteri Rangba kalong ke basaiso. Ulaong nakaliang Menteri Rangba ulakular ban wengno ya ke jing perking banti mau ti siap. Hendrai kendon ki kendon balabu renti kenang ba ka jing penjot bat jing pensniudur ya ka mariang kiwa bat ki surok ya kali kinumlong pathar ni lengkar. Menteri Rangba ula Khubor don kam ban shim transport shalan naga banta ki kali bat ki trok ki bakit mau ki siap ha ki Shillong ni ha ki district ki transport shalan ladan kam tang ya ki kali ki bakit ya kini ki mar shabar ka Jylla Meghalaya. Hau benai balala ke Forest Department kala khang bat mana banti bat bankit ya kini kimar ka bala penlong ban mi perthai kani keseng banyak kun bat yada ya ki try par ki nong ti ki try kali kamai bat ki nong nya ki baim na kani kakam ngin ya thu shapi ki pai bat bat kham tame she ki porlok gi jungi
kibadegi try kali kinunya kali local truck kibikit mau kit siam hagnega nong ba ka jungi but kumju yaki polok gijungi kibodon ni ka parmau parsiap hagnega thani is kasil but kiwi de ka pantai jong ka chala na kapor gani ka jingi khun kabangi keren syak sarkar banwara ya kata sistem baka cingti mau disiap haga jela ka jungi kumbak sukar ka thrang banum kata ya kamarang ya kata ngila majur bad ha ka jo kapor ka jing dawa par ka jungi ki barit khamtam ki bodok ki bodon ki cingtrei ki barit ki bomla banne ya kata kamaning dis bad ka kwari pamit maka cur ka jinglut kibun ki jinit ki jenat ki bam Khubor ya ki paiba ki bodok khamtam ki nong bondong ki boduna ka puli ka puthi bangi dawa pada nak sukar badai ban pat khatlang pada yakum kita ti hapdeng jong ni gejing yakun gejing le ke ba hadin gejing wan jong ka forest department bat kiwi di Khubor ban pensange ya gejing ti mau disiap kalau long kum gejing keni no ya khauja nak long ying jong ki babun ki ba imja da kan ka kam ha ka is kasil gejungi bat ha kiwi di ke banta jong ka jela ki batre kabah kamdan kanu kecing ketat ia kamarya kata kadeka jinga keren meneh te sakawe ngilaya keren ru ha ka badai bat ini ka rules ka badai bat kene kecing ai lene kecing isu jalan ha ka form h ka ba ngilaju keren borok si ketat Menteri ki kam penroy boarding elektrik AT Mondal Uba banti dor lingdo MLA mau kenrau konstituensi rengkat ki ofisar katenat boarding kila hiar syakani ka jaka ban jurip ban Peit sanibha ya ka substation ka badon ha umtong da ka jingtmu ban penhe bat kentiu ya kani ka substation syaka laipulai KV power station knang ban weng ya ka jing e jong kishnong ki badon ha mau kenrau konstituensi ki balam mat khakha ya ka jinglip ding elektrik haki ayom liur Dakane gijing tmu ban penhe ya kane ka substation. Kijing ur jing nam joki pat ba kane ka than kin sa ur longshan. Kijing train na ka banta kijing tmu kilayat shaprang bat dangsa asa khendiat khensot kijing penjanaya ka. Ha kane kijing jurip ladon lang u BDO ka mau kenrau CNRD block ba Jidhar MCS ki ofisar katenat MECL kinoya lamshnong lem ki we ki reurang ba. U AT Mondal ulaong Kani ka substation kan tray kam no kloy kat bala bar ka jing tray ka sa satang khandiat. Uba abante dor ulapan pau ka jing sngungu ya menteri penroy boarding elektrik ubala shim khia ban pen kloy ya ka jing pen tray ya kani ka substation. Ulapan pau ru ka jing sngungu ya ki borshnong na kani ka than ki ba laya tray lang bat unong mi khmat pat ba jongki. Umondal uba Peit ya katanat community and rural development Ulalit Peit ya ka yeng office BDO padang snat thamai hamau kenrau. How are you? Hello, Tom. How are you? No. Hello. I have. Any problem you are facing other than the building? One way it is in better position because by this side. Yeah, should be there. Come to visit this substation. Rather, I am visiting almost
all the substations which are being constructed in the country. So we will see that the substation is operational as early as possible. Work is almost completed. We need only final touches and the line to be through. So I'm thankful to our colleague in assembly, Peit. He was telling me from first day onwards that why not we not visit. So we make this program. Of course, we have set one day earlier, but due to some unavoidable circumstances, we have to cancel it. So today, though weather is very inclement, but we thought that we should go and visit the site, and we are here today. Ki Pulit Enforcement ka KHEDC haka jingalam u Inspector in Charge ba F. Karsenteo haka arpu tarik Nailar kila khendra trading license ya kidukan ki badan haka than khanapara. Haka ni kajing khendra ki Pulit Enforcement kila khang talano ya kidukan bamdan trading license haka ni kathan. La airu da kasithi hukum ya kini kidukan baki day ban penbiang ya kikot kisla hapo shipausngi nadu mentakasngi. आप लोग हमको सब समझा दीजिए डिटेल कहाँ जाके रेनू होगा क्या क्या करना होगा कितना पैसा लगेगा हम करने वाला कितना उसका बाद फिर जाता है ना टेंशन रहता है ऑफिस में ये होगा फीस पूरा क्लियर करने के लिए तो कितना हमने लेते हैं आप लोग किधर में सब ऐसा ना खाली ये मिल गया लाइसेंस टाइम में khất lại là one lorry lên một khất lại zaman जाओ जाओ तुम लोग जाओ जाओ अपना काम करो जाओ क्या करने से चलेगा हम लोग प्रोसीजर से चलेगा जैसा इसमें शोकॉस नोटिस देगा टाइम देगा 10 दिन टू शोकॉस नोटिस में तब अप्लाई करो लाइसेंस तब ऐसा क्योंकि हम गुस्सा हुआ कल भी हम आया हम देखा तुम लोग पूरा का पूरा बन गया हम लोग को देख के इधर में हम लोग आया हम लोग को देख के बन गया इधर सब बन गया देखो अभी भी इधर सब बंद हो गया कि हम लोग मालूम हो गया हम लोग आया बन गया Haka jingele kai baar jangka 5th Tirot Sings A Memorial Football Tournament Hamadan Dom Maulo Mairang hapedeng ke MLP FC Persha ya ka Sindrop Lang FC haka arpu tarik Nailar ka Sindrop Lang kalapan bam da arko la iwe ya ka MLP FC ka jingele hapedeng kini ka arkun hon kala kring de ki hajar ngut kinong petkai ki bala risa kerkaj rensiet bat kenter jan nak bentala ka jong ka liang bagi kersan Kamadan barok kawe kala lingu namar ka jingya kun kala long para baya biang bor. Da kani ka jingjop ka Sindrop Lang FC kala kiu shakmat kat ba ka kunhun MLP FC kala lit phai no shala ka ktem. Jong ka MLP football team jersey color red.
Balasuk lang nong se jersey number 23. Nyokor Kindia jersey number 4. Kinonyalam juga Shillong umroy madan haka arpu artarik Nailar kila pensyai Peit ba bakimdan satya ya kajing persya halor kajing temu ke sorkar ban shna ya ke surok saulan fulin ban sedang nalat yam shadu malidor. Habakiran syakilat patai Khubor uba lambor lang makri rang Shillong uba banshan scam renja General Secretary bat uba lumlang makri dekot jogador bar Shillong. Kila penpau ya kajing sngau kia ka bajur halor kajing mi Khubor henden kasngi banna kaliang ka Shillong ka klem le AA halor ka te ka benta. Kini kinoyalam kila pensyai baha kajing shisha ka Shillong tang marya yo jing tip halor ka ni kajing thumu jong ka sorkar Jylla ban shna thma ya ka ni ka surok kum kinoyalam Shillong klem da penslam kila let ban ai jing tho so deputy commissioner ribhoi hau nai wing hajar arphulai bat pentip halor kajing menjur ya kane kajing thmu UDC ribhoi ru ulapha ra kajing tho shaka National Highways and Infrastructure Development Limited NHIDCL bala ai kopi ru shaka Shillong hau banai no pra jong utei ujo hi usnam hakabayade bakajing ting bakani ka surok saulan kan kta iki telong umbam umdi kinoyalam Shillong kila pensyai ba kila let jurip yaki telong umbam bat kani ka surok kam kta AA yaki telong Kibor Shillong kila ya thu bakin penbahasyu syu yaki telong umbam hakipor bandangwan. Tenakaliang jongi ka berwar Shillong hi hakabide bat kani kam ngiladap ya kabannya lekbu ya ki kot na kabenta ya kaban penkenria ya ka tolong jong ka Shillong meroy madan ka jongi ka badan akabayat ketika forlin na ketika jaka ti nakaliang jong ngi kum ka darbar Shillong hi bat ka stip committee hi barok kowe ngilaya don ya kabangin ya bu jingmut ya kabangin litbu ya kini ka jingtho sa UDC kenang ya bakati ka surok kabawan na ketika tolong ka jongi ngi kerpat ya ka office jong DC hi baun pelat ha ka bidebat ketika tolong ti nakaliang ka dorba ka jonga hebat ki executive member jong ka Shillong ka jongi ha ka arfly terik ngila ya benai bak hatwe arjar arfly ngiladap ya ka banelit bu ya kani ka kot sa UDC bat ha ka siterik jong benai bakhat arjar arfly UDC lo resip ya kani ka kot kabana kaliang jong ka Shillong ka jongi ngilit bu ya kani ka jingtho na ka bantai ya ka ban penkeria ha ka bede bat kati ka tolong jong ka dorbar Shillong meroy madan ka jongi kenang ba kipat ba kin khamsai bat ban snuthu ngidon ru ya ka ban pensai ha kani ka por lengba jong ka jinglit bu komplain pat na ki rong ba ki ba don ha po Shillong ka jongi sa ketika office jong DC hapo nongpo te nakaliang jong DC ru ila pharu ya kani ka jing pentip sa ka PNHIDCL bat ula pharu ya kani ka jing pentip sa kani ka office na ka bentai ya ka ban penkenria ya ketika alignment ka baya hab ha ketika tolong jong ka dorbar Shillong ramadan na ka benta ka jingyat jong kani ka forlin ka bamenta tenakaliang jong aku urang ba Shillong hi ngamdon hi kano ka jing persya ha ka bede bat kani ka benta lada kawan kanwan na kani ka surok ka barim ru ngi nakaliang jong ka dorbar Shillong ngimdon hi kano bat kamtam ru nang yanga
balayalam uban yalam ya kasnong ka tahu jungi balada kanyat na kati ka alignment ka batmai ru na kaliang junga hite ngamdon kono ka jing persya hakabide bat kani ka kam tebat ngada ai publi ru ya Khubor peniat jong ke distrik nadu IDC ki besar ki bede hakati ka kam ba ngilayo pediang ru ya kini kot nadu ke siterik benai bakat arjar hulai hakabide bat kani ke benta ban penken ria ya kati ka alignment ngat bahkan numdu ya kati ka telong te nakaliang junga ngasupen pau Ki pulit yada kaput Border Security Force BSF haka arpo arterik Nailar kila yo bat ya kali Mahindra pick up bat lakem arngut ki breu kari India ki badangkit ya ki mar bean banshalan sa Bangladesh ya kani kali bat ki breu la yo bat hasnong pongtung kabadon kumba khatstan kilometer sharum penursla kita ki mar ki mata ki shongdor amduna nyau pau point khat ar lak tengka yakini ki breu kakali bat ki mar ki mata la IT no shaka office ki pulit custom kabadon hapen ursla ban tokit bat banle ya kabadon kam katkum ki kendon an haka arpu artrik Nailar laitili ki shnat ka khasi students union bakenthup ya ka KSU lauba border area circle KSU Balat Border Area Circle, bat ka KSU South Semper Circle, kila penlong da ka jing pakhang ya ki office trekam sorkar hamau senram CNRD block, ban kentiu kerdan ya kani ka block syaka civil subdivision. Hakani ka sngi baro ki office sorkar kila khang nadu ka office jong BDO, PHE Department, Forest Department, PWD, ICD, FEDCO, Post Office, bat ki wei ki office ki bahap hapo ka mau senram CNRD block. Nakaliang kinong yalam ka KSU kila ay kuble ya baro ki padba bat khamtam ya kinong trade office kibla kershan ya kani ka jingdawa jongki kila kentu bat ya wer ya kinong yalam snong hima raj bat ki padba shenrang bat kentei banya sno ktilang ha kani ka jingdawa na ka benta ka roi ka pa jongki padba kani ka than baro ka wei lapen bena bah ka arpun riu terik Nailar hakapor khatwei shiteng men step en penlong jingelang hador bar hall mausenram dongrum ban penklan shushu ya kani ka jingdawa civil subdivision Trikampura ka pakhang office mentakasni ka atrik na bapra arjar apsau apo mausenram sin ardi block balakhat dakilai tlik snat trikam jong ka KSU kata ka KSU lawa badar area circle ka KSU Balat Badda area circle bat ka KSU South Semper circle te halor ke jing le jurip jong ki khat jong kasai nilalap ba baro ki office trekam jong ka sarkar kata kenthuk nadu ka office jong PDO ka office PHE ka office PWD ka office jong ka forest ka post office bat ka fedco bat ki wei de nilalap ba ki lakhang khadat lot te naklem jong ni ngisno ban ai kuble ya baro ki padba kerpang ya kinong tre sarkar kibalai snok tilang hakani ke jingdawa jungi ya ka sarkar ban kintiu kardan no ya ka mausundam sin RD block sya ka mausundam civil subdivision ti kane ka peni ba ke jingdawa jungi kilai tli ki sarkal kalong ka basongnia ba haka arpun riu terik mentau penai hakapor khatwei siteng kan sadon biang kajing kenduk lang jungi kilai tli kisakil bat kinong yalam snong jong baro snong ki bahap hapo masundam sin RD block ban peliu ni ban yatai halor kani kajing dawa jungi sai ni ki lai tli ki sakil ni dawa jor ka sarkar ba kadai ban sngap ya kani kajing dawa kajungi kabadai ru ka jing dawa jong padba ban Badak itu ki Khubor la poisha ka bakun tarhadu bangin da ya syambiang Khublai Shibun